Utonga umanite na magendo ni wa tuhu no mwathani ndangireka mundu muthingu ahote niguo kwiragwo. Umuthe ni muthenya wa Data Privacy Day, muthenya uria andu makoragwo magithomithio uria magukorwo makigitira maundu maria mareka nenda-ini cio kinyanirio ngikorwo ni ukihuthagira WhatsApp kana Facebook kana nenda ingi cio kinyaniria. Umuthi ni muthenya wa kwimenyerera kana kumenya uria kumenyerera ndeto ciaku. Ndakunyita ugeni muno makiria thiini wa Mohoro Gitau. Miaraho ya umuthi njitagwo Mubi wa Wanyike, mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Wangui wa Mwangi. Tukwambiriria noteti kuria munini wa muikariri giti wa kiama kia Jubilee David Murathe niokiriire atongoria aria makoretwo makimenereria mucemanio uria uhaririirio kuhanika mwena wa Sagana kaunti-ini ya Nyeri muthia-ini wa kiumia, akimera mucemanio ucio uhaririirio ni President Uhuru nogu ari na kihoto gia kwamura uria egwita mucemanio-ini ucio. Akiaria ceceni-ini ya Kameme TV, Murathe ningi ni athingatite atongoria a gitaru gia gatagati wa bururi kugia na urumwe mbere ya githurano kia mwaka ukite na makiria manyitirire President Kenyatta ahote kuhingia kioneki giake gia gukuria na uthii wa na mbere guku bururi-ini. Mucemanio wa Juma wa munene na munene no wetanite, okay? Na munene no ora decide no egwita na no ategwita, okay? Na ni kuri andu ungita makwirie ngoro no anyita hau. Ni kuri andu munene ndangenda ona makuhaniririe nao ni kuira ngoro tacio mwe matira uku makimuruma takihi koguo ri mucemanio wa Juma tutiui agenda ya guo. Okay. Koguo nacio mararia ni no ukonio makiwe gutukira munene witanite mucemanio. Yes. Na tutiui etanite niki na tutiui aira kwira andu atia no twiciririe ati maundu mamwe maria makario ri ni maundu ta ma BBI. Yes. Okay? Yes. Na ni akenda kutariria andu nyamu ino ri niki thiini wayo ki andu a Mount Kenya. Tondu gatonye ugitua kuria andu aria mahuraga nyamu ino ri ungimuria biu niki kiuru nayo kana kiria kiratuma mundu mihure ri ndakwiraga it's not the right time. Twina thina muingi muno, kwina COVID, no tio priority. Okay? Makariga no atiriri solution ya mathina maya twina muri ni contained document ireko. Yes. Nyamu no yareirwo ni handshake, the 9-point agenda. Yes. Handu hariko. Na one of the things ile andu a Mount Kenya magiu ni kunyita ni ati taru Mount Kenya ni rogerero ite. One man, one vote. Yes. Mount Kenya ni rogerero bia tondu nyamu ino itwaranaga na bia. All right? Diratarire actually the additional increase ya Mount Kenya ni 53 billion. Tugikara o ndereti-ini ya uteti, atongoria a kaunti ya Murang'a ni magite na giikaro gia hamwe niguo kugia na uiguano wigie maundu maria marahutia aikari a kaunti ino mbere ya mucemanio uria uhaririirio ni President Uhuru Kenyatta muthenya wa Jumamothi na atongoria a gicigo gia gatagati ga bururi. Mwandiki witu wa Mbui wa Mwangi ni ararumanirira na mucemanio uyu, reke riu tunyitanire nake imwe kwa imwe. Wa Mbui, ngwihoka ni uranyamukira wega, mwaro ni waku ukorwo gitwira uria uteti wa kaunti ya Murang'a uragithie na mbere.
Ngatho cia mwanya mumbi wa Wanyoike na onanie mwari wa mumbi kuma guku metumi ndige maguru ndi thayo na ndire na uru na toguo wiga kaunti ya Murang'a atongoria othe aria thure na nginya aria mariho hindi iyo ingi ithurano giki giekitwo riu kuri aria maikarire ite matokite othe ni magomanite na mokite magwe njungwa ni undu wa kindu kimwe tu tukirora ati muthi wa Juma Muothi kuri na giikaro kinene gigatongorio ni mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta kuria Sagana State Lodge kana thingira wa iregi uria koragwo kuria Nyeri na mokite nigetha magwe njungwa na maria na mwario mwe na magigithie gucemania na president magagikorwo makiaria kiugo kimwe hihi na mabataro ma kaunti ya Murang'a ndina governor wa Murang'a Mwangi wa Iria ndina abunge no gwambiriria na governor Mwangi wa Iria tukirona na njira nguhi muno governor ati kuri na ateti na makiria muno aria makoragwo mwahu wa Tanga maugite matietetwo mucemanio uria ugakorwo kuria Nyeri na makauga matigekinyia makauga mucemanio ucio ni wa gwaturania watongoria kurora kuri memwena wa Tanga na kieleweke hihi ciugo ciaku ni ire ithui muthi tukire ha turi atongoria na ithui guku Murang'a no nyende tugithie maundu ma BBI twerio horo wa miaho tondu horo wa katiba nduri mwaho horo wa githurano niguo koragwo na mwaho koguo ni ndireciria andu a Murang'a tukirora katiba tutikorora mwaho wa Tanga kana kieleweke ithui turarora katiba wakinya ni hindi ya githurano ri hindi oni tukamenya ni tukajia kugayukana wa mbere ko hi kwe mundu ugite ndetetwo ndirenda kweka mweke gaka gwita mutongoria wothe muthure wa Murang'a na tondu mucemanio ni wa Saturday mundu kugaga ndetetwo ni ndamwita ndi gavana wa Murang'a na twaikara na atongoria Murang'a twirana twite mundu wothe wa keri rimwe na mundu maundu megie uteti ndwitanagwo uyu ti hiki kana uthoni uteti mundu aigwa ni harathi gutetwo oyaga ngari agathie ona gutiri mundu wetitwo nigetha arugame giti koguo guku uteti ona tutietanaga koguo mundu akuga ati ekwa guthie tondu ndetitwo ucio ti muteti ucio ni mundu ungi wa keri akorwo kuri mundu ragaga guthie nyini ndameta koguo mundu wothe muthure wa Murang'a ndeta MPs othe ndeta MCAs othe ndeta senator na ndeta governor ndeta ithuothe ndamwita tugathie kuria State House koguo uria ugadetetwo hihi no ko ndarakinywo ni ujumbe ni mayaga ndakinya ujumbe wega na hihi utanauma haha nigetha njaria na mubunge umwe hari kaundu mwagweta ka BBI turero no murahutia ginya maundu megie BBI no mukoro mukinyitirira mitaratara ya uthii wa na mbere ya mutongoria wa bururi horo wa BBI urathi na mutaratara ni tuwi ni kurari na kaundu keritwo ati andu matithomithitio kaundu kahinda gatirakinyite tondu BBI in a timetable na riu haria turi hari mitaratara ya BBI ni haria iraroragwo ni Chebukati signatures gutire handu heritwo ati andu magathomithio signatures citoetwo signatures ciambaga kuoywo icokerwo ni Chebukati icoke mujadala ucio twarwo bunges cia county andu manjie guthomithio koguo uhoro wa ni hihi ni kuroga turarugaga mbere kidogo uhoro wa guthomithio ni hindi uranjia na ni turehariria kuma riu tondu nyamu ni oka bunge citu nini turenda mabuku moke na turito mabuku ni meguka mothe na Saturday tuna mucemanio na head of state munene wa bururi nigetha aikoihe kaundu gatoikaine kero no uhoro ria wa bata ni ati ni no njuge uhoro wa BBI President Kenyatta niwe baba witu tutire tuona kundu andu moigaga kana mundu angiuga ati ithe aramuheirio cikiritwo thumu tondu mundu ugikurira muno ni thoguo mundu ugiturira muno ni baba witu Uhuru Kenyatta tondu he kaundu arona hau mbere koguo ni debate ya mundu kuga ati BBI ni njuru ni atongorio ni president hari andu marauga ati ni njuru tondu atongorio ni Raila ni no ndimwire ni ndi Raila ndiramutongoria na uhoro wa ithurano ri wakinya ri akwa andu marauga ni Raila orani ngakirugama no wega muno cio ni governor Mwangi wa Iria akiuga muciari ndangihe mwana wake thumu na gutire hiti iriaga mwana na kwa uguo agakiuga aria marauga tietetwo nao makinye ndenda kwaria na mubunge wa kangi matoro naki ari haha karibu sana muturi wa Kigano nawe hihi no tuhe ciugo ciaku ciegie BBI na unyitaniri na muno makiria wa abunge aria mari theini wa gitaro gia kirima gia Kirinyaga ukwaria ororete haria no wega mbui tukite ha tukiuga atiriri BBI ihana kiondo kia nyamikwa andu othe mundu uraria rugera turaria oke aria makurega guka tuge kaiho gacangacangi gatigire kwa gwika atia gwithinjwo koguo turi hamwe ithuothe ona aria twanabingana nao na aya angi tondu uria turathie gwika korwo andu a Kenya ni mamenye ni kiheo tura na kindu kiria tugutigirwo
ni president witu tondu uria tuonire experience ya division of revenue ikirehe thina riu yothe ni ikiritwo ho no ngirora andu aria makoragwo makibinga division of revenue kuiganania mbeca othe maria muringo uria ungi wa Tangatanga no riu hau no wone ati ugithie Tangatanga wicirie kirio tigite kwanyu na kirio kiratuma ugire no ni tukioya ati hingo ciothe ugika undu mwega ni ukoragwo na tumundu twa kubinga na tukamatimu na kuda gutume andu tacio matiaga thiini wa society ona riria Kristo ari guku ari tumundu twekaga atia twamukararagia no koguo gutire ndi turoiga ati andu othe ni 100% no haria turi stage ino gutire mundu ungikwira kabere kau ati kwari 20% haria tukinyite na atongoria aria twina guku umuthi ni kuonania BBI ni hituku Murang'a na wona ya hituka Murang'a ni ithu tusetaga pace ya county ingi ciothe cia Mount Kenya ya hituka Murang'a ni hituku kungi. Thank you. Ucio ni mubunge wa Kangema muturi wa Kega no ngirora thutha wakwa ni ukuona ndina abunge angeige no ni ngukorwo nginyitanira nao utuko-ini wa umuthi ni tondu ni tukwaraniria nao ndarona mubunge wa Mathioya Peter Kimari Kihara ndarona mubunge wa Maragwa wa Maua kana Mere wa Ithira no ni tugukorwo tukiaraniria nao nigetha mutamburuko-ini wa mohoro maitu ma utuko wa umuthi tukurehere riboti nyandanduku na nginyaniru egie uiguano wa Murang'a atongoria a Murang'a magwa jungwari maiguithania atia na niki magathie kwira mutongoria wa bururi kiria gigukorwo kiri kia kiguni thiini wa kaunti ya Murang'a na thiini wa kirima gia Kirinyaga Mount Kenya region na bururi mugima handu-ini ha muhuri bica witu Alfred Maina wakiigwa kamuhu wa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Mbui Mwangi wa Wokabi. Gatho muno Wambui wa Mwangi kuma mwena ucio wa Murang'a. Tugithie na mbere, Minister wa migunda bururi-ini Farida Karone ni ateteire muhuhu kana ni ateyaneirie muhuhu uria ukoretwo gitambio wigi tabarira ya kwandikithia weru migunda kugerera mitambo ya kiriu kaunti-ini ya Nairobi na thutha ucio bururi wothe makiuga ati mubango wa thirikari ni kuiya migunda ya andu undu uria ateyaneirie ta muhuhu utari kiene. Karone uria waritie na njira ya mwanya na Kameme TV ateteire tabarira ino akiuga irongoreirio kugacirithio ramati wa migunda bururi-ini na muno makiria kuhurana na turia ni meru honge-ini rwa migunda. Badili katiba yetu 2010 kipengele cha 68 iliamuru bunge kubadilisha katiba zinazosajili mashamba. Manake tulikuwa nazo nyingi kama 5 na katiba na sheria yote ya kusajili shamba iko na register yake. Sasa pale katika wizara tuko na register kadhaa ya mashamba. Hiyo ni rahisi sana kwa watepeli. Manake unaweza kusajili shamba moja ukitumia sheria zote 5. Ndio maana parliament iliamuriwa na katiba kucollapse hizi sheria zote into the Land Registration Act of 2012. Hiyo sheria ni sheria moja tu ambayo inatuhitaji tusajili mashamba yote Kenya na hiyo sheria moja. Transitional clauses ilitupa mwaka 5 kutoka 2012. Kumaanisha by 2017 tungefaa kuwa tumemigrate to the Land Registration Act, lakini hatukuweza kufanya vile. One of the reasons hatukuweza kufanya vile ni rekodi zetu ziko kwa karatasi, ni manual. Sasa tukajiambia tufanye nini? Lazima tumigrate, manake zile sheria za kitambo they were repealed. Sasa ni sheria ambayo hatufai kutumia. So Wakenya wasishikwe na wasiwasi, hakuna kitu inabadilika kwa shamba yako. Kama ulikuwa na shamba eka moja itabaki eka moja. Kama ulikuwa na hiyo loan kwa hiyo shamba itabaki kwa hiyo title yako. Kitu tu tunafanya ni kufunga zile register za kitambo na kufungua register mpya kwa hii sheria mpya. Na tumepatia Wakenya siku 90 days. Kama uko na shida, kama uko na jambo, kama uko na wasiwasi, njoo tumefungua complaints desk. Utuambie wasiwasi wako ni nini. Na tuna migrate county by county. Tuko na county 47 counties. Tumeanza tu na Nairobi. Kwa nini tumeanza na Nairobi? Nairobi kwa sasa iko digitali na ni rahisi kumigrate. Manake survey plan yako iko kwa mtandao. Title yako iko kwa mtandao. Kila kitu ambaye inahusu shamba yako iko kwa mtandao. Na kwa hii mtandao kila mwenye shamba atakuwa na account. Kama vile uko na account ya KRA. So hata usipolete title yako, kuna wakati itafika tutakuwekea kwa account yako title mpya. Ukikuja kutransact, tutakuitisha tu ile ya kitambo tukupatie yako mpya. So hakuna kitu inabadilika.
The only thing inabadilika ni ile sheria tunatumia, the Land Registration Act of 2012. So sitaki Wakenya washikwe na wasiwasi. Kazi yetu kama ni serikali ni kuchunga mali yenu. Ikawaje sisi serikali ndio tunataka kuiba mali yenu. Na hakuna kusema ati serikali itachukua shamba nisiporudisha title, hakuna. Shamba itabaki ni yako. Manake kwa sasa iko kwa mtandao, Nairobi especially, tumeanza na Nairobi. So usipoleta itafika wakati tutakuambia tafadhali, ile title yako sasa ni invalid. Kuja tukupatie ingine tumekuchapishia. Na ile namba yako ya zamani na namba ya sasa tumekupatia tumeunganisha kwa mtandao. So hata usipoleta title ni yote tumeziunganisha tayari. So msishikwe na Wakenya wasishikwe na wasiwasi yote. Hii ni program ya serikali ya kutii sheria yetu. Ucio ni Minister wa Migunda Farida Karone. Tugithie na mbere, thirikari ni ireganite na uria thirikari ya Somalia koretwo ikiuga ati bururi wa Kenya ni ukoretwo ugicangira hari kuhithia Al-Shabaab aria makoretwo magicungiriria ngui iria iri bururi-ini ucio. Mwaria wa thirikari Cyrus Oguna ni uheanite ndumiriri ino guku akiuga bururi wa Kenya ukoretwo wirutanirie hari gucokereria thayo bururi-ini ucio na njira ya kumatuga na mbiraru cia bururi wa Kenya undu umwe na kuhe ethari ngui kambi. Nikitie ritana kuri thirikari cia mabururi maya meri kugia na giikaro niguo kwaririria ria rumena ruru ruguthira itanya-ini ria kugacirithio tonga wa mabururi maya meri. So in layman's language we can say that you cannot necessarily begin to accuse the same hand that feeds you. And therefore, as a country, our desire for peace in the region is unmatched and was demonstrated when a fact-finding commission constituted by IGAD heads of state and government summit and led by the head of state of Djibouti, His Excellency Ismail Omar Gule. And I'm sure he was already aware about this because it has been made public. This commission visited Kenya to undertake fact-finding mission, to carry out a fact-finding mission, but also to verify some of the allegations and accusations that have been leveled against Kenya by Somalia leadership. And while here, this fact-finding mission was given unfettered access to all areas they wanted to visit, including being flown to the areas where it was alleged that Kenya is harboring and training militia to be deployed in Somalia for the purpose of destabilization. If indeed we were deploying and harboring militia, would we have taken them there? This commission itself decided that they're going to be taken to a certain place where in their own estimation or briefing perhaps given to them on the other side of the border, that is where militias are being trained. They were taken there and there was nothing. But they also did fly across into the other country and they saw where these militias were being trained. Not on our side, on their side. So even as we read various publications, various news items in the media, it is also important for us to begin to ask ourselves, is this really genuine? Before we publish anything. It is equally important to note, ladies and gentlemen, that the Commission concluded the following. Amongst others, the Kenya Defense Forces that I mentioned that is in Somalia is there just like any other regional military force that is operating under the auspices of IGAD, of AU mandate, not IGAD. And therefore singling out Kenya Defense Forces as being an invasion force. Yet it is not there. Tugikara o ndeto-ini ya kugacirithia thayo na ugitiri, gikundi kia ambunge kuma county ya West Pokot ni mamenereirie Minister wa ugitiri wa thiini Dr. Fred Matiang'i na mutafariri wa mihango ya thirikari gitaro-ini kia Rift Valley George Natembea makiuga mihango ya kugacirithia thayo mwena wa Kapedo irongoreirie ruriri rumwe. Ihinda-ini ria ciumia igiri hituku andu matanyiheire 10 ni moragitwo njukaniriro-ini iria ikoretwo igithie na mbere na guthararia mihango maingi gicigo-ini gia Kapedo ari hamwe na kuhingwo kwa mathukuru.
Gĩcigo gĩa Kapedo gĩkoretwo arĩ gĩtumĩro kĩa bara kwa ihinda rĩa ciumia cigana na hĩtũku, na rĩu atongoria kuma kaunti ya Pokot marauga wa kuorotwo nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i na mũtabarĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ gĩkĩ George Natembeya. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Kapeguria Samuel Moroto. Atongoria aya maugĩte mũngũrũrio ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ thirikari wa kũiyũkia matharaita kuma kũrĩ mũingĩ ũrongoreirio rũrĩrĩ rwa Pokot na arunao kuma rũrĩrĩ rwa Turukana matirĩ na mũria. Manawacha ile nyingine kama kuna bunduki kila mahali iko konga pande ile konga pande hii ndio sasa inyamaze. Hata ukianza sasa one side wale wengine watafura sasa hata wanapika makofi. Na niguo thayo gucokereria gĩcigo-inĩ gĩkĩ akendekithia thirikari gucokanĩrĩria matharaita kuma ndũrĩrĩ ici cierĩ nao arĩa marekũĩrwo gucogera ngũĩ o mũndũ akuithio mũtharaba wake. Lakini sisi hapa tunataka amani, tunataka watu wetu pamoja, hatutaki hata kuitacha mambo ya jina ati kabila. Kama ni mwalifu kuna mwalifu na kila mahali, hata nyumba yako watoto yako kuna mwalifu mmoja. Lakini serikali inatakiwa kuweka hawa watu pamoja. Atongoria aya maugĩte thirikari nĩ ĩrabatara kũgĩa na mĩario ĩmwe kwa ĩmwe na atongoria a gĩcigo gĩkĩ nĩguo gũcaria kĩhonia gĩa gũtũũra. Ukiangalia saa hizi kati yetu Turkana, yani Pokot, Turkana na Karamojo, mali ilikuwa mbaya sana. Museveni alitumia mbinu, ujasikia akileta kifaru kwenda kupika watu. Alikuja akaketi na watu na akaanza kueleza watu mambo ya kulima, kuenda kufanya maendeleo, biashara, na hata akaembawa watu. Oho makimenereria ũthũkangia wa indo, kũragwo kwa mahiũ, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari aingĩ magĩthĩnĩka, aingĩ ona matarĩ na gĩa kũrĩa. Mmekataza, mmeblock, hakuna chakula inaenda huko, watoto wadogo ndio watakufa. Wale hawana hatia, hata wale wananyonya. Sasa ya nini utese Wanakenya namna hiyo? Na tunasema ina uchungu sana kwa sababu ng'ombe zaidi ya 12,000 imekufa. Sisi tunategemea hiyo ng'ombe. Wazee na wamama wamekufa. Hakuna shule inaendwa, hakuna mtu anatibiwa, mumefunga kila mahali. Gũkinyĩria rĩu andũ matanyihĩire 10 nĩ makuĩte, thukuru nacio igĩthiĩ na mbere kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Na kwa gũkũ gũkuhĩ onjoria thoko-inĩ ya Gĩthũrai no hathara maratara thutha wao kũhinga mabiacara mao kwa ihinda kũrũmĩrĩra mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, mũcemanio-inĩ ũrĩa ũratuthũrire ngahĩha iria iracũngĩrĩirie amwe a onjoria kũgurario. Wanjirũ wa Boro na riboti makĩria. Nĩ nguraro iria amwe a onjoria thoko-inĩ ya Gĩthũrai marahonia iria kũringana nao maratũngirio hĩndĩ ya mũcemanio wa kĩũteti rĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ũrathararirio. Onjoria ya maugĩte to nguraro tu maratũngirio thutha wa mũcemanio ũyũ, ĩndĩ ona hathara ĩrĩa maratara nĩ nene amu nĩ marahingire biacara ciao kwa ihinda. Wakaninunulia nguo na wakanigonga na rungu kwa kichwa na mikono, wakaninunulia nguo, wakaninyang'anya simu and everything. Na sasa mimi sijajua kwa nini walifanya hivyo. Kana na vijiti na nini, walikuwa civilians. Hiyo ni kitendo mbaya sana ambaye sasa tunakemea kabisa. Manake watu wameenda hasara, watu hawajafungua kazi, huku watu ni wa mabiashara kidogo kidogo, ile mtu anategemea pesa ya leo na ya kesho. Onjoria aya nĩ moretie mũingĩ kwaga gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ ateti, huku makiuga mũcemanio wa kĩũteti ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩtiga arĩa mekũgeneirwo na mateta. Na tunaweza uliza president kama anaweza sikia maombi yetu, yeye mwenyewe akuje aongelee watu wa Gĩthũrai, hao ni watu wake na huku ni kwake. Mimi vile ningeomba serikali sifuatilie hii maneno. Juu watu wangu wameumia, wengi wameibiwa, wamenyang'anywa masimu na wamenyang'anywa vitu mingi. Rĩu onjoria aya nĩ maugĩte Gĩthũrai nĩ gwa thayũ, huku makĩũria onjoria othe kwaga gwĩtĩkĩra kũgayanio nĩ ngahĩha cia kĩũteti. Koroga amani ya watu wa Gĩthũrai. Tumeishi Gĩthũrai miaka mingi. Tumejaribu sana kuleta amani. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtũroko nĩ Wanjirũ wa Boro.
Riboti ĩyo ya Wanjiru wa Boro kuma Gĩthũrai-inĩ ĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ. Ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Nĩtũrĩcemania rĩngĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Tindia wega na ũririkane mbeca cia ungumania cititũraga, no ũtonga ũrĩa ũraumana na thigino yaku nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Mũmbi wa Wanyeke, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wangũi wa Mwangi. Tindia wega wĩ wa bata.